Mubunge wa Buri Mugambi RINDIKIRI ugite BAGEEKA MITARATARA mega kenda kurigiiria Nyomoo cha kithaka kenda gutiga kwinyange into na kuraga antu ugite ni kubatiwe kwa bisi cha KWS nara KURIGIiria Mpithukiro cha NJOGU na wingi kenda gutetheria kari nara bumba kwithira baringikite kenda bono tethio. Anthony Kathenya no inacho tariria. Mubunge wa gicigo ubunge kia Buri Mugambi RINDIKIRI waluga kwina bataru munene wa thirikari gwako bisi nini ja KWS ntere jaro iri rwa RIENDA amwe na ntere ingi ila jithukagirwo ni NJOGU kagita kwa kagita. RINDIKIRI aluga bobo gatetheria kunyia onyange bula bothithikaga kagita kwa kagita na antu baingi kuthukangirwa irio migundani. Mbere utumba kurigiiria Nyomoo cieta na muno igitari kwina mpara muno uria kuri ni ati nara kumba gwikirwa fence ya kurigiiria Nyomoo itonya mundene igatonya lakini mayano kumea NJOGU eu na gwetu twethatu na thine mbogo NJOGU eu ni wethe thine nyinge muno uria nthuguru gitae kura na mpara ikethwe leo nyamu nyinge cikuma mwito ni cikambirio tonya nturene lakini muno NJOGU na nugu nandi icio ciina thina na gwetu lakini indira body nandi twethe twina KWS sub unit ntore arwire rwalera kenda ndi gwetika Nyomoo ikweja kenda bomba kugea na ntubara station yero ere Nkonga forest na ere ara kaire ruire kono magatu twina station yenge rutera rwa Kathare ala Nyomoo chejaira kumara ikipia na Isiolo. Kulingana na mubunge ojo wa Buri ni kwithire tukina mateta maingi mantu kwithukirwa ni nyamo muno banteleli jakene na Isiolo na Laikipia baingi bagitejaga mioyo na bangi kugura ruothuku imera kuthukangwa na sukuru imwe kunangwa. RINDIKIRI akiuga thirikari ni kirite wirane gwitukira waziri wa utalii ati gatigira antu bonde bala bathithire twenyangwa ni nyamo ino ni bakulewa kuma miaka ya ukabere ne kalitengi subuka muno nontu Nyomoo iria NJOGU iria kuma Laikipia na Isiolo nontura rutero Laikipia na Isiolo gotena fence electrical fence icio bona Nyomoo iria itonyera kithima location igeta rwalera nara Ndunyuruma igatonya mwanka Kirua na rutero rwa Nari nara thigenkera tira sawa claims cia death claims kwina injuries kwina claims cia kimera kwina claims cia structures tachukuru Ndunyuruma Nduruma I think Nkandone na Kamuketha Nyamoo ichetire na chora matangi ko kwina claims nyingi muno ikulewa right now the NAREA imbesha lakini andi ture abunge turoge no manga every county is allocated imbesha ciao on a step by step kwa from 2014 mwaka 2019 na 2020 claims ino mwaka chiro mbere alamu naitwa ambile 2020 2021 2022 2023 nao kagita ka mubunge ojo aligwa kwina bataru bwa thirikari gwikira thigenki ya stima kirimitu ino ya thirikari bula kurenkiombeka so ibaita kuthithia thigenki and at the same time itulaborire bethe na officer ARIENDA ya Meru etherwe no officer wa crimes kana bombo process crimes nara locally ishiita Nairobi nara already documented properly. Kuma muji munene wa Nairobi mbita Anthony Rangi wa Kathenya.